Ko Tonga Fonua Monu'ia he Otua aki a Sihova. Ko e Polokalama o ko whai e wakai ki ngai whatongia te whito, ai ni iho e ngai pot ngāue ai pule anga, ki ha tokoni whakawawawe ki e kakai, ai a kuwesia i e pāe mo ungawhi, Hunga Tonga Hunga hāpai. I e tokonaki o e ahotanima o Sanuali wanoa uowa. Ko e eiki minista o e pot ngāue ki muli, tak mamata mo e wholau ewe ewa, ono bo whikita mo e loa uto i ka manu, mo e whakamatala ki e tuunga na ia e whanua, i he wakai mai a ngai whanua muli. Whakawhetai, o ko kei malu ai whanua, neongo pe koe hae lahi mo e maa o lunga o hawhaingataa. Koe mea lahi na e whakatupu hohaa ke ngai whanua o mamani i he taimi ko ia na e hoko ai whakatamaki. Ko uraki ai mālohi koe ni ai pā ai mo o ngāwhi. Ai na e ongo i peia i he tapa kotoa o mamani kai tau te whito ki ngai kaunga api. Pea i kai ki ngā tai ka koe maalunga koe ni ai volcanic eruption. Pea iai e whiwhiri ai ngai whanua. Pe koe hea mea koko ki Tonga ni. Iai e tokolahi nau pe koe nana os pepe nau tōna e osi ai pe a Tonga ni ai hoko koe ni ai whakatamaki koe ni. Pea ua ki ai ko hiko no motuhia koe ni whetutaki a telefoni kau maa ai interneti. Pakalewa ke lava ke whai ha whetutaki mai ia, ke lava ke nau ilo pau pe koe hae ai tūkunga o kui ai a Tongani i he tainimi. Ko ngā whako koe kai ke iaha whetutaki interneti, na e whakahoko e ngai whetutaki e telefoni satellite. Pea i kai ke ngata i ka na e iai pe ai koe u ofisi koe ni talwhekau lahi Australia mo New Zealand. Iai pe e nau lava pe e whakahoko e nau whetutaki whaka interneti nau tō. Aia na nau whakaata mai lewa ke oange u tohi mo u press releases whekau aki mo e whakatamaki koe na hoko tōngani. O whakafou ai ngahi whetutaki i o nau ofisi. Pa i he taim tatau pe koe ngahi whetutaki mai me u preanga ke he na toi whakafou mai pe i he ongo ofisi koe ni. Pakai ke ngata e toi lahi pe fok mo i tokanga ai kainga Tonga koe na nofo koe muri. Pe whakata pe he ongo ofisi koe ni. Ke whetutaki mai e kainga Tonga ki o naunga family tau ta. O mai pe ai message e emaili. Pe nau telefoni lewa nau timi nau toi Tonga ni o whakaha ai whekau ko ia kau maa ke tari ngahi whetutaki mai me family. O mai o ai peha ki i nonga ai u family ko ni e ko tui pe na o si lau wafe mana o si au pe hono wafe ai mi ihi ana nau whetutaki mai o whafou mai i he ofisi talwhekau ko ni lahi a New Zealand mo Australia e nai toko ni lahi a pito ia ki he hoko atu ai whetutaki kai whakahoko ngā ue ke whakalelei pe ke lava pe ke iaha whetutaki whangatona. Neongo ko e whakatamakini na ane kāpui e kakai o e whanua i he pā ai mo ungawhi. Uha e fu mo e maka, Hake Peau Kula, Peau wesia ai ngai whakaukau. Kana e si aki ai ngai mea ko ia, kai ngāwe ai pule anga ke wakai, koe hahawhi e mauwiwili a hono kakai ke tokonia lewa i he uraki whainga maari e. Na e hoko pēni ai pā ai mō ngā whi mo e Tsunami e aho tahani mai koe aho tōnaki e ni.
Pena e whahoko rewa ki whakataha pe ia o ngā ue mo ni i kone kau Heads of Missions kone o ngā Tonga ni, Australia, New Zealand, Pitania, Siapani mo siaina mo international organizations ko kuheni. I he aho sāpa te pe, pia ko aho moni te, na e whakahoko rewa raki Tonga Forum, ai pure anga, ai na e se ai tokon pare mia poasi te i taimi ko ia. Pia whakahoko rewa ai ngai whi mao vivili koe ai pure anga. Ai koe uraki ko hifo koe motu ai whetutaki. Pia nai whi mao ia ke whakahoko ha aerial surveillance i tonga katoa ko hike mahino puru haka tukunga oku iai ai whonua hiri ai whakatamaki koe ni nai hoko. Ai nai kore rewa ki Australia mo New Zealand ke nā whakahoko ai aerial surveillance ko ia. Pena wanga ko o mai ai ungahi aerial photography. Pea lava lewa ke mao i whakafofua ai uwheitu na e whakatewhito ki ai mau. Pea whakafofua atu ai ngahi area e raki whahoko ai tokanga ki ai. Pea whainga pea koe wā whoke ke ai whetutaki mo tuapure anga ai na talawe koe ki ai. Pea koe koe priority uraki ko ta whaaki koe humanitarian. Ke mahino oku malu ai kakai o whonua. Koe priority ke mahino ko wā utonu ki e uwheitu koe ni nai hoko ai whakatamaki ko nau tolu nai o mai me he ngahi motu ke kau maa ai uwheitu ke. Pea focus lewa i he vai mo mea tokoni kau maa te niti ngahi nau ki he mo uilelei. Kau maa ko generator mo ngahi mea koea. Ai nai whai e tokoni ki ai. Pea koe ngahi mea pia nai raki whakaheka mai koe i he wakapuna i he lava koe ni. Hono clear koe ni ai runway kua motu. Koe ngahi nau pia nai raki whakaheka mai ka maa ai Navy ships na e au tonu mai me umai whanua ke o mai humanitarian supplies. Pea toki hoko at lewa ki he tawhaaki koe o e sio ki he langa u whare no whaanga mono whakalelei ai ngahi infrastructure ai mau i he whatamaki nai oko. Moone laua e punake, ko Tonga Fonua Monu'ia. Hena e mawhao mai e ni matokoni a ngai whanua muri, ke whoaki mai a ngai koloa mo e paanga, kai kehe ke whakanonga e tūkunga na iai ai whanua. Neongo e whakatamaki, kana e tokoni mai pēha Sihova, aki ai koloa, ke ne whiau ai ngai whie mau. Mahalo ko e talo e hoko e whakatamaki ki Tongani. Maha ko e lai taha pēni ai tokoni na e mau. Keke ngata pe me he pure anga ka ko tawhaaki ke. I he kake ngata pe i he tokoni whakapaanga ka ko in kind mo ngai nau mo mea tokoni. Pea toi whawholau mai whuk mo waka tau ai ngai whonua lalahi Siapani, Australia, New Zealand, ko Amerika, ko France, pea hao mai mo ni ihi kau ke tokoni ki he no clean up ko ni o ngahi mau ka maa ke tokoni ki hono tufaki
ai vai mo u ngai mea keke. Ai nei hau ngai toko ni i a bilateral level ko u toko ni paanga na substantive ai na ko raki toko ni fa paanga na o mai ke toko ni ke humanitarian pe angai ko ni ko puranga Australia i ahi mai ko ni ai Minister International Trade na na tuhanga o mai budgetary support whenga mo tono miliona Australia ke tokoni ke rebuilding efforts ko na ai pure anga ai ko tafa aki bilateralia tokoni mai ai ngai fonua lahi Australia no sila siapani ko United Kingdom pea mosiaina pea mo ufonua lahi pena nau i me mipa i puranga whaka tataha na whafo mai nau tokonia nau tolu nei ni ia na whafo mai pehe u waa kehe o puranga whaka tataha pe ai u tokoni na whafo anga ton mai pe ki he koloskula aia ko tawhaki bilateral pa ko multilateral me he regional organizations i he Pasifiki ka umaa ai puranga whakataha ko Commonwealth Secretariat pea toi whafo mai whok mo utokoni ia i he ofisi tala whekaulahi ai nai tānaki ai ngai tokoni ke ofisi ko Kenpela pea ko Wikosi nai lawa ke whoaki ai siake ko ia he tala whekaulahi ke he ekpalemia mana whiunga mo panga tapo niua miliona pea na tānaki mo tokoni ia kakai o siapani maha ko toko whiha awhi na o peo ma peo no awhi pe whitu awhi ai kakai na nau whimau ke nau tokoni ko tui na ia o peo o tolu miliona ai ngai tokoni ko ia pea tu kehe ngahi kau taha moe ni ihi kau bisnisi nu sila individually na nauhanga o mai ai ngahi tokoni pa toi tānake ki ai mo tokoni pe ai family tonga no fomuri ki o nau family pe i tongani ai kono whakato ana whainga maari a pito ai tokoni ki he humanitarian ka umai hoko atu ni he tainimi ki he konga ua piko phase 2 ki hono rebuild oi fonua i he tawhaaki koe ni u nofoanga pea hoko atu ke rebuild e tawhaaki whakasosiale o whaka-ekonomika. Me he pot ngā ue ke ngai ngā ue whalota whanua, aia o whakamalumalu ki aia ngai waa ke e walu. Ko e tare ki ta pule o pot ngā ue, toke tā whotu whisi i ahi. Ko e ni whakamatala ke he whatongia te whito e pot ngā ue, ko uhi ko e whakatamaki o e mapuna o e mo unga awhi, Hunga Tonga Hunga hapai, i he whiawho e toko naki au tahanima o Sanuali, ua noa uoua. Hoko koni pākoe mo ngā whiko na kui Hake awi. Au peo po uri. Amata malu foke po uri na waweange po uri foki e taimianga mai ni. Pākoe sisi pea ni mako kamata kwa po uri pa. Pea pa whainga mai rewa ke foke mai ki kolonia. Whetu taka me pehe hala ki e ko tamaki ngā aue koe e indoor stadium pa mateo whaiwa. Koe ke whakawa mo area koe ni ke iahani he hola ke. Ai ko whanau mai pehe re ti o ki he uki koe me he ki kakai ki na hola ka whaituko maalunga. Pa mahina ka te au ai puputu pa mo tunga whainga taia koe kui ai kakai. Tatu whito ki na tolu i nukalo whaniu no whoma tātahi. Mai le whewhedo mauna no. Whai mea whei ngā ki ai o.
ke whakawa ang whare koe ni. Ko hiwa ko malu ai klasta koe he malu mo e hao, ai kakai fonua i pungawe, ko motuane ku se ai pa ko taha whatongia whapau, ke kakai tula vea ngofua koe fonua, ke awhi tuke nau malu mo hao kia. Koe ne whae ngā whakawa intoa koe a tere, pea peheki te whaiwa, kau whainga mai mi hake. Au mai ki a tere ku mate uhila, mate moe vai, pea whai pe a whitu taki takai horope ki he tāmate a whi mea wawe nau, e nau takoniang o ange vai, mahina mai ku kamata ke holo ange ngai whaamiri. Ia rewa ki motu a ngāo e pe taha, e toka ngai ke coordinator e klasta, whainga mai Moimoi kolowai kono whatongia ke ukiangi kakai koe au nau tūholo he weha lata, te whitu ke ki tu mahina. Ne enga hi mea rere ne taupe he weha la, kua whonu e ngai whitu maulu ngai, ke whapapau pe una oka whitu ku malu mo hao. O ngau e nge me tua kau whainga mai au ki koloni, toenga kau ngau e nau kore maki nau whokmai o ngau, te mahu hanga o whanawhanofa i kakai koe ni. Pene aerewa ngahi whaamiri e ono uana nau hora ki a tere. Pene mai whaamiri tahani mana nau ngawa ka te whaiwa e pōko ia. Pene taimita tau ne mahino e ngai se mauwiwiri ko nau lava pe kono whakilo tō pe whaipene e kore ka nau tolu ke nau whie mahari e peo te nau mana wahe. Ko lere anga koe nofe a tere ne ngai whaamiri i loa e ai he whanua. Na nau iai pe ngāwe ake tau ke kakai koe ni ke whaka lota o lahi pe kakai na iai ke o te nau iri whia. To te whiri ki whanau. Pe ai pe mai nihi na kai ke nau hao ki whare, na kai ke nau whio ki whare, na nau nofe nau ngai mea rere he lota o aha pe. Ko ngāwe reo ne whahauko koe whingai maha vai mo mea tokoni. Pe ne whahauko kātoa pe. O au ke maha ke aha o poponge taha ko kamata ke nonga hifo ai fuke i lere pe fuka ko mainu kuma o mea tokoni mai vai o whawhea wake ngai whemau ko ia. Pako mea lere i au pito ia e biolo ko koloe ka teo e taimu e ni e taimina mau kup whekawake mga kup whekawaki. Tāmate a whi ko e ni mō ko e ngahi reti o ngai whoke reti o pe tahana e kei lere taimu kwa mu tolu. O atu mau pea e mau kore ki kakai kona mau ngau hanga taunu ki ai pe he ki mau o kai pe whoke kakai o kui he o mau pe mau tolu he risi koe o ngau tolu ku mau tokoni me pureanga ko kakai tula vea ngofua e whanua pe ko kakai una nofu mai whangatai whakasino a ena mau ngau aki rewa reti o ke whapapau i o ku o wawa te whekau ki ngau tolu e nau whemau tokoni. Ne lahi au pito ai koe konga e hono ua te toki lawa kia na enga koe kamata koe ulaki taimi koe whapapau pia ku nau hao mo maru whawhitu pia iai ma mea tokoni pia moi vai pene whakakato koto pia ia ki kaunga au e toko taha tolu na maunga au e taimi koe ia. Neongo e mawhatukituki ai tuunga e aha koe ia, koe uhi o funga niua. Koe whatongia ki e whaamili o i kai ngāta pe i he tare ki ta pule, ka koe taha ngā ue kotoa pe i e pot ngā ue o ki ai hono whaamili. Pea to iai pea mo e ui, koe whatongia ki e pot ngā ue ke mo ui li oa, ke tokoni ki e kakai o e whanua i he taimi whaingata ani. Mea petaha na ku ngoi mo whawhitai e koe hoko makoni e kei heno ku whaamili nau i Nusila na tolo. O se aho e ua pato ki aurau ko ku apino whanga. Ai he taimina tau pena ku ngoi nonga pe mo whia maari e si koe ko ngahi whamiri o kukai nga koi tonga ni ngai ko whawhine wa toko. Na mahino pe ngai whitu ina nau ieu, ngai whitu maalungange. Pea mahino pe ko e fu pe makamakate nau ina se ke tunga koe ki uesia e tsunami me merna ia. Pena toko ni apito ka te au ki u tuku taha ku tokanga ki ngā oe koe na kwhao ko hi koe mahino o malu pe moha o whamiri o. Koe whatongia koe whao ko ke whapapau. O ku watu ku ngā oe ke hina toko kui viriang na whemau. Pea mau, pea lawa reki uta taki re ngā oe ka ke te hako haa.
ko hike o hange ko ni te na toanga ke ngau fai te na sio ki ape fe na mai family e le mza o pe mo to foke fe tuta ki ato na ho ko pe fe tuta peta o mai no family ko he tunga le pepe pe he ke tonga ko kai ngai tonga ni ko family of ko tonga ni mai na sai ko tope pena to koni e ki ono fala tola hi o ke tu taha pe ho tai mi mo tonga ki e fatongia ko na fa ko ki ka kai fonua tai me tau na ke fala tola hi mai pe e pare mia ga ma to pare mia i tai mo to pe una fitu ta ke mai ke au fe ko nga we ha ma me fe ma o fa ta na e ria ke ma ko mo to koni ki ai e pa mo fe ma me to koni ma ko ango clave ona e falta un fe hui na to koni o pito ai ko fa ngata ko family time ko ya ko e pare mia ko to kon pare mia ko mau ka un awe ko e ko mit fonua ki ai me fatu pa ke na ma ho ma to ko family time ko fa nga que si ha pe time que mal pe foque aqui up pe tu tá como uma família ne fa forward back up for uri time ni time ka kato ka nga we pe mi office ni mo ka mal ta no pe ma to no office o fai me no ta record ka nga we i nga we ne fa e pe na mal tau ma to nga família ko i atere na fe me a ho tol pe a ko te fai na a ho na o mo ko time que não foque com não na yapi o se o que ai pe mo se lo como toda a família que não foi por ingaki que na torre e a ko ni que fa fe tudo aqui agora no fakata ko pe ko que fa tocando a família mo ne fa tocando que que escola ko to no ha bu de pito que heno família pe he ke mai no malu mo hao e to na family me kai ngai to ngani ki nga wa no fa ko no la ve nai o se a ho e o me tolu mo kon a ho mo kon pa to ga ko a big fa so si o ke ko nyong na o pe o ke ka na fe ka mari pe e ka na mo mo anga te o ke o fa mo fa fa to ngi ko ke ka kai be fonua ke ka kat ko ka ta he ap te to ga ngai ko ai mea ko to ia ka mau pe o me ko ka pare ma na ko mau nga we ke pe mo to ko ni me po na fai me por nga mo ka ta ki se mau lo he pe mau we ve mo to ka nga we fa ka to mo fa to Na e mahino ai wesia i he fu mo i Peau Kula o tau te fito ki a hau mo ka noku polu i he wahinga whakahihifo. Ke sopo o tau wha a hau, kai pehe ki popua mo pātangata. Na e whakahoko lewa i he uraki whainga maari epe, me i he klasta ko eni, ha savea, ke ne mape i ha kawenga wholau ke tokoni ke ngai fia mauwibili. Ospe ko ai maino ko tukunga le ai tunga ku ai fatamaki lava ke fai fonua aki pe ko programa ho por bueno fa ko fai savea ai neta taki ni mo ngai ku fe ka ki na ko IT ko rock savea pe ko assessment ni na fa ko ke ngai mau pe hirbe mi ha ho ku tuange mai ola ko ia pe tu fa ke mai rewa ke ma tolo taki ngai klasta ngai fatongia ko ke fa ko ai fatongia na tu mai ke mo tuan ko no vakai ngai api na uesia ai ngai family ko hake pe au pe ko mau e fare o uesia ngai bia ko una fe mau viviri uesia na me to ko uesia vala uesia ngai na fe me to ko ni ngai me be uesia ngai me ke mo anga ai me ko fe mau viviri porque o basic needs ko ngai family ai na to mai ke mo tan ba mo ko ti mi ke mau fakato ai to nga kina ta fakko ya pe
o mai ro pule anga ai to kon fa pa anga ko panga ni mangi au ki family ta anga pe ko me ai ka kai fonua ko report ni ne me ta pe ki hifo ai ko ITA ko immediate damage assessment ya mai ITA ko ya ko lai ta pe ko kanong polo ni a how ni a taf pe mo ke fai mai fra ma popo atata time ko ya pe mo motu pe mo konga o sopu mo konga o patangata mo ni pe popo pe le tu mai vai ke te au pe o ki timi pe ke timi fai panga ke mo to kanga ki ne ta fa pe tu foto fa panga kana ho ka fenga ta ai ko ni ko ni na o mai ko sabe na pe he ko ngai api pen na ho kenga ma wa tu ko ke foto fa ko ai se ni ti ko me ka to mai ko lo ia o itengia mai mo tuan pe ke ku ka nga we ke na u ka eu na pe na o sia ka to ngai family pa ku pai pe no fa le pe ko fa mo pe ke o ta tau to me na fe tu ko na ma lo fo algo ke pe na lo to le pe ke ka to fa ho ko au hono ke sabe ai fa le o fa patón pe ke me agora na mau fa to me agora tu ma ka mau to o hi ke taimi na fa au ke ni ha to na tu foto se ndi ha to na o hi ke imagino que ai tu fa ngata ia ka kai pe mai no ke ka kato ura ke sabe ne pau ke mau te ngau ma te sabate mo timi o kamata mau sabe pe mi pata ngata popua hawa sop al ke ko ngai family ko na hiki ma ko ngai family ma o wat ko ki ai ura ya ngai family mo di ma tolu ia ngai family ko na ia na to wang au tu po na mai ma to ko ni mai ofia he valung ia en hai api ko ai ko pa te tau na fo lau fo ia ma ko ne ka ka to pe ngai api e ka fo ke tau ai viola ke tau anga o fa nga ka kai una fa ta ia bene tari fe mari be pura nga ke fa ka to pe ai ko lo ki fa to ngia ne tu ma ka te au mu timi ma o to fa han se ni tu pe kakato e bene e pe tu fa nga ta ko hi na o tonga e fai hol fa tonga ko niu to e palani mai pe fok mo ka u kai ha ai ke fa tonga e ma mu hol ma unu ko mo pa nga me mari bene na to ko ni ki ma to e ka u polisi e na fa na pe o fa fe a hol ma to mo malu fa pa pa pe malu e ma fo no a lo pe Iri ule ma fu nga we ko i ke mai no tu la vengo fu fo ko ya o tu fa presenti mi fai pang fai pe matore sa ve a me tu mai pe no to ma no senti mi fai pang na mai no ma lo mo ha ne i he hoko tu ko mi ai na ia nga family na no firma opito na to ai vala ko kafu ko moyang ko me ngai me to koni ko hi na mahino mau api to ya ta te fite ngai api ko ni i kanopol a hau sop ko nga kolmatua pe mo patangata na le api to e fenga wa pa mo kolskula ona fa fea mai na to nga fe mau ko ya o mau tu fakia to le ngai family ko ya nga family ni hene fa ma si to ko mo henga ni hia una ka no fo mo fa nga da e fresino ne Paula ke mau kumi e mau to fa ta mau to ria ngai me ko ya ke fa fa wa ke ngai fe mau ko ya ne ka ka to ya fa fe maria pe ke ka kai fa maro ya pe to segretario segnale con la scuola sentiamo il foro di come e fenga e che va a tempo che te fa la lavoro che la tua happy time no to con me fai ma dole ti va che no sa supply mai no to
Pe hu mai wa ke ai ko tokon fa mu ko na mai ke por nga we o tatake mo tuan. Pe hu ma ka ta pe mi America na ilo ko the World Central Kitchen. Ai ko ne fa tonga pe ma to ko pe to ma mani. O ta fa fo mai si mana kami pe mai ore. Pe to ki hanga rewa sinama si mana o whanga oe ngahi kautaha ngahi mea tokon. Na nau kuke mea tokon e tolu afe. O mau tufake aho katoape. Iki ngahi whamiri. Na nau whea mau taim koea ko si tongani a o si nofo mai e whanofo a tata ki holo koea e se si tongata wa taina o kolmutua. Pe whanofo rewa mango ki he holo koe wasiriana rongo pe he ni mai ni me pangai motu he ni mai ni me fornoi he ni mai ni me rolunga na na no feria ana ko ia na mau na fatongia grevai ono tu fa ke me to koni na tole a ho tope me ka to wa ko ke ngatai na mau tu fa greva ki ngahi kolo ki ka wai Hake no tolu no fo mafanga tae fa sino o na o he malu ko ni ai vai ai puranga o tu fa ke me to ko ni fa tamu vai na supply ma pe mo me ni mo time no me ko to covid pe na furi hire va fo nga o ko i tu la vengo fu ko nga o e na o ko ki to a na e pau ke ta ofire va to fa me ka to ko ni ka vai me ka o pa ta e fa sino ko hi ko la yang fa ngamari ke ya me ho ko ke tu fa ke me to ni fa via ka por fa ko na ma me to ko ni ka por fa ko ko to pe tong ani i no ta puni e vai time ko ya pe ki holo fu pe ko ya covid pe to fo ke pe ho pa te ai tu fa ke me to ko ni ki he ngai ko lo ke ka vai pe ke ka whangata e whakasino. Ne whaka amu kau tahe koe ni ke rere peo a magiti sema. Ko i koe hosia ma koe tau koe a Lucia pa mo Ukraine. Na pau ke hiki ki ai na o tokanga. Ko hi ke kau kai koe a kumiu whanga. Whapapau ku toa ke kina o tona. E ka mi lawe mahina e ua a lere a Polokalama koe ni tonga ni. Mo lere peo kau ngāo. Ko ta fa ngata na mo futaura ki mo ia e viola pe ke me ka fonua. Ko hi ko tu la ve mo fu e ka nga o ko na mo nga he ni. Ko a ho ra ke pe ko wi ka pe no wa to covid. Ko tu pa po ke ka to ko nga o ai na mo nga o ko ki. Ko ia le mahina pito pe tu la ve mo fu ka nga o ne o ne fo ka to ko to pe nga me malui pe mo whakata penga whiema ko toko Moimoi ke tutu ne punga mui ka ne kai pe ne lava matatari hoko ma ko whainga ta ko hipe ma nga o fa to la hipe ma nga o time ko to a ho to pe ma wal bitu ko ne tu la ve mo fu ko to pe ka nga o hoko pe ke na to le to pure lu ko pe na ha pong farai te pe ko pa ulmo a o e ko video ma malo lo ko to ai pe ka nga we ka ne ka kato ma fatomia ma te tai Nai kai ke laua e whaingata a, ka nai sio whaki, koe hā e tokoni ke whai, mo i koloa lelei na e lālanga i e wāwhinga o aki ai pot ngā we, mo i kupu whikau aki kotoa pe. Ura ki bene whainga fua ngā we, kuhi koe tawa taina, na o mai ke te mau rolo pe me pare mea pe ke to pare mea ko se ai e komiti to nga ki na fata maki ki fai tu ni e tai mi ko ko ya ne o ne taha pe angi ki o to nga ki na falu fo noa kana o mai ke mau rolo ka taki ko e nga pu nga o e taki nga he kasta ai tawa taina ke mo fai tu ni ko hi ke fa mo fo nga o
Pea e o mai ko ke le wol ko ni e fa pot ngawe. Ne pau ke u fai tu ni au ke tuang ke fa foko to mai pa anga pot ngawe ka te. Hango ke ilo i pe me kai fonua. Va ngawe valu i pot ngawe ko ni. Pe tu fa ke pa cheti to nga e ulu o va takta. Ke ko hoko ko me pe ni pe ngawe ke ko ni ko komanda to taha pe. A foka to mai le pa anga ki ke te. Yo fa no to nga i pe ko hi ke lava fa ko mo fatongia. Ko ngahi kupu fika waki pe he na fa fa ngofai nga ke. Ko me ko fa malo i ai neongo ne ko to kamata ha ki pe puranga o ya hani. Kana hoko a fenga wa ki va fi mo falala na fa mai ko le mia. Ka mai to kon ba mia ko ya ka te ma to ka taki ngai va nga we pe pe ngai po nga we. Te fa ngofu mo va venga nga we. Ko ma fa tunge be fa ko to gripo te ke na to le ngai fa tanga. Ko hiki ke mahino pe tu ngo ke ma nga we. Kana tu falala mai pe nga we fa ko ma re ta. Fa ta dai nei me pa nga ko ke fa ke nga we. I fo nga to ton pe mo tau ke fa pa pau. O kua ai to kon pa mai se se pu nga ki ta ko to pe ke ki nata. Ko le soni ku ni wa ko pe me ko na ko. Yo Unianga ko ia o pe heke po nga we pe ko tu ma wa ko to pe ai e he ro le fai tu ni ke ai ma pe para ni ta infata maki ke plani nga we ko ne fa hoko ki ko e fo tu nga we ko ni ai po nga we ne ga para ni ai ga fa tu ta maki ke au ke tu nga extreme pe ni ke ta po ta na ma we pe ne pe nga plan p a plan hono ke muy ato ka ke lava ai plan fika ulo ki ka wanga he fatamaki ko ni o ko ila ya pito ma do ba ko na gure al pe ma wa fatanga pe ka wi he ma conference ma na ke fa ko ki ka o ai ma huinga ke ma plan ma be ma te ki he fatu tamata ke fo wa ai fo no anga ta ko to be ke ta wi lo ta to lo e fo no anga ya pu ye ke ta wala fo no anga ko mateu teu ko ta ai me ma winga puta pita ke fa pa pau o ko mateu teu pe pe mono palan ki hoko mai ai fa tu ta maki ai lai ta ai ta po ta ai ta wa si ke fo no nga pe ku no ya no nga yo fa pa ang ka ko ta mu ta mateu teu ai mo palan ni fika o ke fo no nga ko na we pe puranga o fa mo fuori va nga e ko ta ai me o to ke fa ma fa ne i pare mia nga fa ta nga ko ne fa ko ma te ma to te ma fa pa ma be ma ma te nga i va nga o to pe ke nga fa ta ma be ni ka o to ke fa ma fa pe ku to ma wa para ni nga o fa ta o e corporate plan ko fa yo no to si off e fa pa o we me nga mi pe e fa ho ke te fai mo fu e fo no nga e ko ni le ria ko ni ke te fai mo fu nga ta we ko ni ta ko si ne ngo fa ta makina e hoko wa fe wa ko no la ta maki ke fo no mai ba mai on ke te fai mo fu nga we ko ke te ha i vi pa ko ma fai ata ke te fai mo fu ka e la ko fo tu nga we mo le so ni ko wa ko mi me ne hoko ta ko ni te ne la wa pe fa fai mo fu e fo no nga ta ko ni fama lo ye pe puranga pe ke ngai ho nga o to pe to tau pe to puranga pe ngai ho nga fo po no ai business ta pe ke ka kai fo no e to koni pe mo finga o ke ne fa hok o mala vai ke tawa ke tunga ko ni ne ona e pe to no kana e puri to no i he tari le rei pe mo fi mari ka kai to ko la ta fo no ke fa fa to ngena ma fa ko kono mo ni na la pe to no ia kana malava ke kuna pe fono nga mo nga we i tari lo to fe mari e ka kai ai le re nga na fai na to lo to le re pe ke na tari mo to no ne fa ko e vai tai ko ni on fa ka to ta fa sta be e ki to wa ma ke ko en mana ke to wa mana tu ta ko ai fa na ta ko ni o ku si pe piola tamaki ka ko lai ta ke ta fa na bu lai pe mo i pa ku
kisi e ngai mo ina more ka haftai pe ka pe pono ha pa ni. Today, 26th of January, is Australia Day, and it is a privilege to have Australia's High Commissioner in Tonga, Her Excellency Rachel Moore, to share the significance of today. Thank you very much for this opportunity to come in today. We were talking before the show and saying last year we didn't have the chance to mark Australia Day, and that's because all of Tonga was recovering from the Hunga Tonga Hunga volcanic eruption and tsunami. And as I was saying last year, we ended up sweeping the ash off the pavement at the back of the High Com and offering a sausage for some Australians that had a really hard time. This time we're going to be celebrating differently, and as you know, National Days are a very special time where we can reflect on our past, we can share our stories and respect the stories of others, and we can celebrate who we are as a nation. This is a really special year for Australia. So as you know, we have a complex identity as Australians. So we have our Indigenous past, and this year the Albanese government has announced that we'll be holding a referendum to recognise the Uluru Statement of the Heart. So that's a statement by our First Nations people, which asks us to listen to their voice in decisions that affect Indigenous people, to tell truth and to have treaty. And so we'll be reflecting on that voice to Parliament this year. And our Foreign Minister Wong, has said that in all of our foreign policy, we need to look at who we are as Australians, that complex history that we have, and we need to own that and think about the fact that we have our Indigenous heritage, that we have that history that people know about connected to the 26th of January. And that history is Captain Cook coming by in 1770. I think he came to Tonga on his second voyage in 1773. But after that voyage by Captain Cook, we had Captain Arthur Phillip come out on the 26th of January, and he landed in Australia, and he brought 11 convict ships. And so that day marks the arrival of that fleet. He put the flag of Britain on the ground there. So that is part of our history, and the fact from there we developed those institutions that are British and European, our parliament system. But we also have a really incredibly diverse multicultural society now. So we've got people from 270 different countries. They recognise that in their heritage. As you know, we've got 33,000 of those Australians from Tonga that recognise their Tongan ancestry. So we have our Indigenous past, that British and European influence through our history over the last couple of hundred years, and then we have our multicultural present. And so when we reflect on all of that, we can bring that to the way we engage with the world. So this is a very important year for us as we consider in particular that Indigenous heritage. Her Excellency Rachel Moore, Australia's High Commissioner to Tonga. Happy Australia Day from Radio and TV Tonga. On the 15th of January, my family and I were down at Hatafu, and Moana was hosting us in the beautiful Hatafu beach resort. We hadn't gone down on the Friday because there had been the warning about the marine tsunami, but that was turned off on the Saturday morning, and so my youngest son and I went down, and we had a lovely couple of hours by the beach, and we went swimming. Then the waves started to get just a little bit washy, and because there had been that warning the day before, Huey and I got out of the water and we were playing on the sand. And then my husband arrived in the car with our son Sebastian. So I went up to my husband and I said, I just don't feel like we should sleep here tonight. I feel like the waves are a bit too washy. So I'm just going to have a shower and we should go.
So I ulu went ai in whanua pia to mahino have e a shower, and kamata my husband ki we called out sia and e said, whanongo ai "Come- koe come taimene e now." kamata pā mai And mo my o ears ngā whi. started to pop. So E maua I wakai koe grabbed my ki son's tua teddy e mama bear wahe mai me whitu na and maunofu the koe keys ai. to our car, Ko and kamata went ke au outside, and hake by e then pe the au waves ia had already gotten ki up he to the balcony mata of whale the koe ia o Fale, whale nofu and anga we were na at the mau ia ai. Fale closest to the Koe water, mata apule and koe ia ko Moana was running Peter around Lynch e making he sure that office everyone koe was tana wheka awake ulahi and had left a her Nuusila. tafu, because as you know, Na sometimes mau people have a kamata sleep on a whaka Saturday uri foki afternoon. mai lewa So ni Peter haatafu. Lund from the New E Zealand taimi High koe ia o Commission mahino ko o was sia o there. haki My husband ai took pe our au ia sons ki he me into a alele. separate car, Pe and mahino ai we kamata started holu to fuki ai ngahi drive a. out, and by the time we got Polo out of tonga the koe ia driveway, ko the kamata waves ke were mau all the way whanongo up ki he to the driveway. So ngahi there's pā some koe video me he mo o footage of ngā the whi pia fences kamata ke popping out as the uha he fuhifo. the waves came Koe aha koe right up ia to the na car, ako ngo i and we rifia. drove over Na the ako ngo i hill, rifia au pito. past Holties and Na around the ako corner, tokanga he taim koe and ne then the whai big ai ai booms whawawe came, whetukutuku. and the ash started to fall, Koe and the lolotongani pumps started na to aku wakai fall. tono ai And I ki remember he being tuunga very na iai ai present ngahi at the ngā ui time and tokoni. thinking, Taim koe nā this mau is what whetukutuku fear whawawe feels like. I wawe was mai ai. very, very Koe whenki afraid. ma wahe mai mihe And I was matatahi. very aware of what was Na aku happening. wakai And I have tono to say, ki he I was kakai so ai nau conscious tokanga ke that whanau. nobody Kono drove whata mai koe fast, longa i nobody whanau. cut each other No off. tokanga kina kakai People tau let di each other lika. in. I Pea saw na aku wakai people tono ai carrying their ke taimine children and hoko e their whengata elderly a e people, whetokoni a their kina e people with their mawhana au pito. disability. Everyone Pea koe looked after tahai i each other, hangahi and that manatu was me really rie my a aku i most pakai startling ki a tahani ma koe memory o for that Sanuali. drive. Na And my maulele husband hanga tono parked me miha after a little tafu way ki and he said, where should we go? api o kungai And aki e taimi we koe have koe a, ngahi a whatu crisis tā action maki plan at the High i he Commission. whanua So we ai a went koe to the api defence koe ai whaafakau compound, tau and there a we were met at the au gate. siteleria. Michaela's Koe taimina na husband, mawa a Pat, te ki was api no waiting at whaanga the koe gate ni o for me mahino nei te with ki an matoluangi umbrella. pe lahi ange a efu And me it's funny whae because mo as we ngā came whi i in, hene the uha ash i was fo. falling so Nei heavily kei ke that ke you couldn't see malawa out ke the wakai windscreen, tonu and ki people he had tuunga koe stood on na the i side ai of the road ai and whiwhanunga a ke washed halapui the a ngā koe windscreens uhi for koe so people with the ata koe me water, ale rena e despite kāpui the ko fact toi that i he pumice fo. was raining down on them. It was I he very, mau very wakai atu he humbling to whitu na see mau i how ai the Tongan koe community came kakai together. mahino koe ai And so I went whimo i in kina e and we, whiwhanunga aki na my nau hifo son, ki I took tua my son's o hand whenga ke and to he said to ai me, fu Mama, mi this he is so my ata first me alele ka disaster. malava And I just ke remember thinking, oh Lord, ngā holo it really, bawe ai it's a whiwhanunga big aki. one. Lolo tonga e ngā oe ko But ini, nai ke uha e we fuhi went fu in pe ia. and we had Aia o ko practiced what malawa we ki would do if wakai there was a tono ai ki disaster, he mainly whetokoni thinking aki koe of kakai cyclones i and getting ina nau prepared for loto i me cyclone alele pe ni ina nau hifo But we had ke to'o satellite ai e phones fuka ready to malawa go, ke lele ai and me alele. and at the time the E taim koe na mobiles mawa ai were ke still api no working, so I fuanga koe remember ni na ngai aki calling ngahi Secretary telefone Malolo whakasatelaite and offering na whai whetu Australia's taki ken assistance pela for ke whatever whakahange ai Tonga tuunga would need. oku mau And we i ai called back ke into whakahange pe to oku mau Canberra, hao kotoa. and we made sure that Na e Canberra whafo knew that foi we kai were toko te au safe. tupu na We mau e accounted whitu for koe all na of mau our i ai staff, i he maunga for whataimi the ki ai. Australian High Ne Commission malawa staff. ke maua. I think we had Ngai ake well whitu over uni ko 100 haunga anga people ki ha in toko that taha defence pena e awhi compound ange ki because whitu na mau i Michaela, ai. Lasalu and Pea Pat mau were whitu hosting tāki lewa ki kau mau an event mawhai. that evening. Koe ha And so we hanga au e te provided maulawa ki whai safe koe space tokoni. for everybody that Nei whai e night. tokanga mega kai tonga And koe i then au si te we le started ria ki tu unga o ke hono ngai whamiri i to work tongani. out how we could E best support pongpongi Tonga hake na and whawawe at look lewa after ki he Australians in ofisi Tonga koe ia. and those Tongans in Australia that have Whakapule anga family St. George ke in, Tonga that would whakahai be worried. So ai tu that mateu consular teu support a as well as Australia the ke tokoni. humanitarian Koe ha assistance. And then e on the lia next morning o we whi went mao e into the tokoni St. George building Australia. Na ia where lewa ai whi Minister mao mai Otua ke aki whai taha gathered the tokoni heads ko of hi ko tu mission unga around koe and a satellite we te started ki to whetu talk about taki what e mahino na e assistance motu hia. Australia could Pena e whai provide. lewa ai whetu And taki we whawaha communicated puli back with anga whafo e Canberra, satellite te our ke ngā taika minister o and our mahino Secretary ai of ngai Foreign tokoni Affairs koe were na o mai very, ki very tongani worried about whafofua Tonga. I koe think families toni couldn't see a e lot tolungia because the wono
no noa na to kori ne whaka umai pia iai e ngahi whola whakapuna e wawha na e tū uta i whanua me he pure anga Australia koe omia ngahi tokoni. Koe mānuao la lahi taha e tolu koe Australia na e taulanga nuk alo whaia. Koe tokoni me wa whakautau, koe tokoni e teimi koe whakakeake teimi whawe wawe hirianga whatamaki na e hoko. We provided that conduit for people wanting to provide assistance, or countries wanting to provide assistance, as well as the housing
who just needed to know that loved ones were safe. So it was a very intense period, and as we've talked about before, it ended up being, I think, 360 tons of humanitarian assistance coming in. There was 24 flights with goods. There were 3 very, very large ships from the Australian Defence Force that came in. So it turned from that immediate reaction quickly into a response. Oku lahi e ku ngai tali fika o aku me kavinga ku ia. Kei hanko e ku wakai. Oku whai ai wikia makehe ai ngau ku ia ai puli anga i he taimi ku ia. Koe whinga ku ia ke toko nia ai kakai tonga hilia ngai whatamaki na e hoko. Oku ongo lahi o pito kia te au ku hi ngau e ku ia ai puli anga. Kono whetuktuk me kakai atata. Koe wakai ku ia ke langa ngai whare. Ke nau ngau e aki ki mua ku ia ai Christmasi. Pea mahinu mai ke o tongani ne lahi au pito ngahi ngawe na whai i puri anga. Koe whamu o mua ngai whi mao e kakai. Pea o ko pehe koe tahi ngai ngawe lahi mo maongo onga na whai i puri anga. Koe whinga ke whakakakato ngai whi mao koe ai kakai. Pea ke toko nia ngai whi mao koe mihe kakai o e whanua. O ku mahino koe aho koe iana e lahi ngai whenga taa nai hoko he nai ka pui ko toa pe e he fue funga e whanua. Pea mahino ngai wisia. Ka o mahino ko tempe nai hoko e whenga taa. Na e bawe au pito e whenga e puri anga ke whaiha ngā au koe tokoni. Kia te au whawhu i tui tui. Koe tuunga ne iai ai whanua. Moe ngāu e koe ai puli anga kono tokonia ai kakai ai puli anga tonga. Koe e whiawhikoe ane a whi na iai ai mwhuike. Na e lului ai whanua pe e ni ihna na wongo i pe pā moe mana. E taimi ko ia o kuongo ka te au kuhi o ko manatu ke taimi na e hoko ai ai whakai pahai aho tahanima o Sanuali. Pea mei he ahoni o ko no whatu o wakai ki he kohili pe au pehe o ko Monu'ia, o tau Monu'ia kuhi koe hoko koe a kia te au o ko mahu inga mau pe i hanga koe e wakai ke whakatoka ngai ai wawe koe ngāu e kakai tonga me whanua whaluku fua. Koe tuunga kia e whanua halo tonga ni e kune whakaha i mai ai tuunga tau koe ia pe ngahi lakanga whakataki. Ai nau tataki ai whanua mo e kakai i he taimi koe whai ngata a. I kai ke ngata ai, ka uki ai a e kutui, o tokon lahi ki he wawe koe whakaake ake i kai ngata pe i he tataki koe ko whai mai he puli anga lolo tonga. Ka tokon lahi kei pa mo e tuunga koe uki ai talatu whaholo mo ulunganga whakatonga. Koe uhi koe taimi ko hoka e whai ngata a, o ku mahino o tokon lahi ai ngahi ulunganga whakatonga ia. Koe whetokoni aki, koe whaka-apa-apa i he taimi o ku toa e whaingata a. Na aku manatui e taimi ne hoka e whaingata a, na e mea e pale mea ki he kakai, na ne mea e ni i he letio. Pea whanonga te kakai, pe nau talango fua o whai e ngahi, ngā koe na e to tono ke whai ke uhi koe nau tokanga ke nau mo ui. Pea hoko, ai lea koe ne tukuat me he pale mea koe whaloto lahi, pea ke tatake whanua lo tonga taimi whaingata a. Kia te au i hanke o wakai ke tuunga kia no whoko whatongia mahu inga ia ai wakai ke ka veinga o whiliuli waki o ea ke uhi o kune wisia ki tau tolu. Pea o iai a e kuwhaapa makehe ki he tuunga koe o kia ngawe a tongani ki he tukupā koe ke uhi ke mahu inga mo angaiwi malawa ke whaafu oi. Ao si te le lia o ku lahi au peto e maungahi tukupā whika o ake mo angaiwi malawa ke whaafu oi. Pea o whai ai palani me whuotu utu ia ki ai. Ka o ku mahino ke ka venga mahu inga ki tongani. Pea o ku whi mao e ke tau ngai whakataha. Ke uhi koe mahu inga koe e whamiri e Pasifiki ke tau whetokoni aki. Once our people got onto the ground, they truly understood the full devastating effects of that tsunami into the communities. Tonga's done a fantastic job letting us know what the priorities were, and we're here today because the Southern Ha'apai Islands were one of the hardest hit area in Tonga. So we're being able to bring in a whole range of stores which have been transported by the ADF
at Tonga's request, things like water tanks, septic tanks, roofing iron, those really critical things that can help a community rebuild. I felt every time I step on the island in Tonga, I step with all the prayers and all the hearts of the people of Tonga. We feel very proud seeing that Tonga is our nearest neighbor, and given this opportunity to come and help them during their trying times is quite an honor for us. And as days goes by, working with the Australian Defence Force, we just did little by little, step by step, and we managed to execute every task every single day, and we're seeing a good progress as we go through. It was great to work with No Pelastiki to collect and take out 86,000 plastic water bottles on HMAS Canberra from Tonga's beautiful islands. NGOs like Red Cross, Morty and Live and Learn played a critical role in getting our humanitarian assistance to those most in need. From the day after the disaster, we were able to respond to the in excess of 3,000 emails that we received from concerned families overseas. In addition, we were able to use our network of offices around the world to let family know that their family was safe in Tonga. And together we've come together as a Pacific family to really provide support to the Tongans in their hour of need. And Australia has proven over and over again that we will always come to the aid of our regional partners, and particularly our Pacific family, during any humanitarian assistance or disaster relief situation. Well, in the Pacific, as you probably know, family is everything. Having that family structure, providing that kind of support is vital to actually getting back Tonga back to their feet. Simply mahalo. I mean, thank you in Tonga. I mean, it's a lot of good work, especially with what you've done to the island communities, helping with the cleanups and so forth, apart from the supplies that you provided. I think we're very thankful for that. If it wasn't for Australia and some of our development partners, I guess we won't be where we are right now in terms of getting some normalcy in some of the communities that were hard hit by the tsunami on the 15th of January. So, mahalo of it. Koe ngahi pot ngau e mau inga e ni me he pule anga, na e mahino e fuwhia mau ke mau mo ma opo opo e savea, koe hui ke tokoni ke ngai ngau e whaka ake, me he taue ne taha malo kua la kai, e hili ai pae mo ngāwhi, Hunga Tonga Hunga hapai, Peau Kula, kai pehe ke he uha e fu pe maka. Neongo e ne lau I miliona, ka ko mahino e tāpua ke Otua ai Fonua, o whakafo'ou, whakalelei, mo whakalahi. Io, ko Tonga Fonua Monu'ia. He Otua aki a Sihova. Whakamalo ki e whengawe aki ai komso ni whakamafola lea Tonga, mo e pule anga Tonga, ke whakatātaha ia ngai whamatalani, mo ngahi ata, talu, me e fiafi o e tona ki ang fulmani ma o Sanuali, wanoa wowa. Malo ho mo mea mai, ka mo mea.